Selokhu yaqala lenhlangano yebantfu labaphila nesifo sekuwa iEswatini Epilepsy Organisation, baphathi bayo bebasoloke banesifiso sekuthi kubeke nesakhiwo lesibukela abantfu lesingathi phecelezi Epilepsy Center. Indzawo ke yatholakala eBonjeni kuMalinza. Lizinyane lesilo umfana Nkosbanzile losibonza salenhlangano yeEswatini Epilepsy Organisation namuhla usukumiseke lesakhiwo. Umfana Nkosbanzile uchazile ukuthi ke namuhla batawukhomba umhlaba ukuthi ke imali lesolo babasekela ngato tisebenta ke umsebenzi lomkhulu kangakanani. Namuhla sitawukhomba umhlaba ukuthi cha le mali bengayi nje ukuthi iyowenda ini kepha ke na umsebenzi wayo uthi sitawusukumisa nasi isakhiwo la i-Epilepsy Center lapho khona sive sitawuthola kuphila khona la kule clinic kungasiyona le clinic kuphela ephake sibuke nalamanye ama programs la njenge i-well being sitawuphinde futhi kusukume i-sports center lapho khona abantwana batawudlala khona labakhubatekile ukuthi cha nanabo phela ngalokuthi bakhubatekile akusho ukuthi bayingenela imidlalo lehlukahlukene. Lobu ke lesifundza saselibonjeni umnumzane Themba Msibi kanye ke na Chief Ndlondlo bebakhona kusingatha lo msebenzi. Ndawuthi uqala kubuka ukuthi yathi na indzaba yaka epilepsy yalabantu laba banalokugula lokunje asebabukwe banakwe basonzelelwe edude. Siyabonga lokunene ngoba lesifo lesi sanzile kodwa kude losinakako ukuthi sibe netinhlelo letithiti nemabudget lathite kepha udlukulunzele mntwana Nkosi wayifuqa kulukhuni. Ngiyakhumbula ukuthi soyiqale kunesikhathi wena kunene itawuba natholoqina Nkosi ukuthi awu noma sekunemntwana lona epilepsy siyathi ukuthi sitamthumela kuphi Nkosi ngekuthi ufikile Nkosi wathi osibusisela lapho kutaba nema-office khona e-epilepsy. Nginohlahlathwala ngina Gary Carlos Sikumalinza.